إيجان زادت الراد واستين سيما هين داس بكش بو هر حكومتك لهر ولاتك تدور يان نزيكي ما بيتن جلك جرنجن جبو خرد كرنا بيوانديان وجهرتنا سياسته وهند فكروا رامانان بقشتي بتايبتي هريما كردستاني جلك جرنج ده تديتن جبو دكارن بيجن تايبتي روجافاي كردستاني وباكوري كردستاني يعني كجبي عاليش دكارن بيجن بندواري جرول سروكي حكومة هريما كردستاني هنا بتايبتي بيوانديان وان قال تركيا قد تجهرتنا كي تشي ببا دسردما كابينه يا نو يا حكومة تركيا دفان بينج سالين كو ديسا اردوغان لسر كاره زیادت راد واستم و سردانه دویده میدا چه گرینگیا خواه کو یکم سرکو وزیرانه لسر آست در و سردانا اردوغان که پیروز باهی لید که پشتی دست بکاربونی هلبت پشتی و آهنگهات یکرن با آوایی که کسی تایبت دچش بو پیروز باهی و گفتگو کردن گلک مجاران ينكو جهه بالداري يعني جهه مهميه جرينجيا هردو اليانا زادتر لسروي مجريرات واستين جهه جاي روشهات امدي سياسه مدار دبرسين لاستوديو البامه مامستا روشات قالك بخيرات يا كردستان استشار يعني بشتي داز بكاربونا سركوماري تركيا رجب طيب اردوغانو افسر دانا سرك وزيران دويدا ميدا بتايبت بشتي راوستيانا باترولا هريما كردستان جبو تركيا زادتر جحشت روجايا تشود نرخيني امكان تدا برهم دار بيت نها ام اشاراتك دبينن كو پیوندین دناوبرا ترکیه و هرما کردستان دوباره چاک ببن. بله. اف پیوندی دناوبرا هرما کردستان و ترکیه ده گلکی گرینگن. هم د برجواندی ترکیه دانه هم جی د برجواندی هرما کردستان دان. بله. مویتشتی سالم بری دیت سال 2013 تا ماوی 4-5 سالان پیوندی گلکی خورد هبون گلکی باش هبون و اف بو های گشبون لهرما کردستانی و همان دمه دا خدمتا پرسا کردیجی کرد لترکیه دا قاناغه که آشتیانه دست پیکر بو دبیجم پیو جوی آشتی دست پیکر بو اف همی بسایا سری او پیوندین خوش دناو برا هرما کردستانی و ترکیه دا رودان لی بلام بداخوه زیده نکیشا هاتنا راوستاندن بوچی هات راوستاندن سبب چی بو اف بابته کی دنیا لی نوها ریوبریه کی نو ام بیجن دوباره هات سر دستهلات لترکیه و هنک اشارات اندده کو دخوازم پیوندین خورد بکن لگل هرما کردستانی لی لسر چه آستی و اف پیوندی چه ببن نها براستی امنی کارن تشتکی بیجن و دماوی کرتا هنک تشت و دیار ببن یعنی نها بونمونه اوا دو مهزیره تره خطا پترولی سر ترکیه هاتیار راوستان ام همی لهوی بون که دوی سردانی دا یان دوی یان ایرو اف مسئله چاره سر ببه جبر که دوی لبغای هیئت ترکیه و هیئت بغای پیک ورونشتن با چاره سر کردن وی بابته و ایرو جی همان جوین لترکیه دا هبو جدر وی زیارت جانب سروک وزیر لی بری ساعته کی کشف بو که تو لحف هاتن به هف دوره نهاتیه چه کرن راست لوما یعنی داخواست هیا که پیوندین خورد بینه چه کرن لی هیچ ندیار یعنی گشبونه کی از نابینم بس لو کر هندک اشارت نیومی داره نیوی ترکیه او هن او اشارتانه چین او اشارتانه ریوبریه نو نبستنی لسر پیوندین ناوبرا ترکیه و هرما کردستان دایا همان دمه دا دبیجن و قناقی که نو دست پیکر لترکیه جی لبرانبری کرده بونمونه اول چند روزه باس لسر افویا گشتی تکرن اول دست پیکر که گلکی باشه اگر افویا که گشتی بیتا آماده کرن اوا به هزاران سیاستمدار و روزنامه‌وان و روشنبیرین کرد کو زوربه وانا کردن تینا آزاد کردن اوا نشانی قناقی که دست پیکر که نویا اوا گلکی گریگه اگر چکن با ویژی دبیجن ماوی سه مهان داوی تواو و اف یک یا دو بری هلبجارتن جی نرینا
نرينا او آلين كنها دوباره دستلات دارن اشارت ددانه بو هرم کردستان کو ام دکارم پیوندین خود دیسا خورد بکن سیاست مدارین نبستنی رجب طيب اردوغان همان دمه سیاست مدارین دنجی وی اشارت ددان بونمونه لگل آلیه کی کرده اتفاقی کی چیکرن و آنجی کشان آلیه خواه هر چندی او آلی دما هلبجارتن اداجی هنک اشارتان ددا جبو چاره سرکرنا پرسا کردی یان جی امبیجن جیا خوانا دهاتنا خواره دیساجی حکومت چاوی خود دیگر بوان تشتا اوانا جی دکاری بون ببن اشارت کو معروف ما استروشات لسروی اساس کتو که کردکیش با کور کردستان این حال باشور کردستانی کردن مال با کور کردستانی گلک هیوی لسر دسته جناب سروک وزیران مسرور بارزانی سروک هرما کردستانی گلک جارا نقاش ده نکرن لسر سوشیال مدیا رو ام دبینن هیویک هیک و دیسا رولا بتایبتی سروک حکومت هرما کردستانی دیسا دست بکرنا پیواجوی آشتیه لباکور کردستانی هبه بتایبتی افسردان دویده میداج بود ترکیه کو پلانه که وها ممکنه دروجه و وانجی دابیتن و بتایبتی هبونا چند وزیر کان جوانا وزیر در و کان فیدان که بخو کرده که لسر پرسا کرد لهر تشتی دزانه امکان تدا پیواجوه که وها دیسا بهت دست بکرن اگر وها بیت و انیتا حکومت ترکیه هبیتن آیا آلین کردی مبستا مج انقره قندیله ببورن دیره جبوه پرسه بدن جبوه پیواجوه بدن بوی رولی بدن نها راست لباکور کردستانی گلک آلی و گلکی کرد لهیوینه کو جناب سروک بارزانیان امبیجن دستلاتاری سیاستا کرد لباشوری کردستان بشتاری بکه لپروسیدری که نو کو آشیتی دست پیکه کو دیالوگی که دست پی بکه جخوا جناب سروک بارزانی و دستلاتاری سیاست لباشوری کردستان تم حول دانه که ریه کی وره پیدا کرن چاره سریه کی پیدا ببر لباکوری کردستان بری آشتیانه و اف وکم گاوا بری بحث کرد و مدید در سال بری 2013 14 15 دا مدید که استفاده لی هات کرن لی نها لترکیه هنک آلی هنه هم آلی کرده هم جی آلی ترکا اوانا جی دبیجن اگر قوناغی که نو بیت دست پیکرن دبی بارزانی تیدا هبه دبی دستلاتاری باشور کردستانی تیدا هبه قندیل دبی قبول بکه گلو؟ بگوما قندیل قبول ناکه نتنی قندیل هنک آلیین دیجی هنه لترکیه قبول ناکن که سرکشی پارتیا کومار گل جهابه کدکشینه اوانا جخوا بری هلبجارتن ایجی دخواستن و لهیوی بون که به سرکون اگر دستلات بکتنا دست وانا و پیوندین لگل هرما کردستانی نه لسر هولیر و لسر بغداد چه بکرانا اف جی کنسپتا سیاست واندا هبو لوما جی کردین آلی دی محاوله کرن حول دان بدنگ بمینن آلیکاریا اپوزیسیونی نکرن یان جی بشکی کرده آلیکاریا ریوبریا نوکرن دنگی خدا نوانا لوما اف جهاتن هر بجارتن یعنی بشکی کرده بشکی گرینگی کرده بو سبب کو دستلاتاریا نو ریوبریا نو دکاره دوباره وره سر حکم اگر اپوزیسیون ایرو به شانس بو که نکاری بو بهاتنا هر بجارتن اوجی بریا کردای کو کردان بشکی گرینگی کرده دنگی خوانا دانا بخوانا بونی برژوندی هاوبەش یاخ باڵین سیاست و ئابووری لەسەر بەرژۆندیی هاوبەش لە نێوان دوو لایەنە بێت لە نێوان دوو وڵاتیان هەرێمی کوردستان و تورکیا کارد و لا بەرژۆندیان تێیدا هەبێت پێتان وان یەککردنەوەی هەر دەواازەیەکی نوێ لەلایەن تورکیاوە هەر کرانەوەیەک لە تورکیاوە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان لە پێناو بەرژۆندی خۆشێتی نەک تەنها لە پێناو هەرێمی کوردستان تا چەند گرنگە بۆ خۆشی کە بەرژۆندیەکانی خۆشی بەدەست بێنێ بۆ پێی کەسا و ڕەنگە پێویستی بە هەرێمی کوردستان بێ نها تورکیا ایرو دناف کریزکی سیاسی دایا و کریزکی آبوری دایا
سدا ماوی جی سدا نوت پیوندی به پرسا کرد و کردستانی به هیا اگر ترکیه پیوندین خلق الهرما کردستانی باش بکه بگومان آبوری واناجی دکده قوناقه کی نو دوار سیاسی داجی و روشوان گلکی باشتر ببه لسر آستا جهانی دا ایرو ام دبینن که ترکیه اگر کشه کی وی پروبلم کی وی لگل امریکا لگل ناتو ولاتن اوروپا هبه اوج لسر پیشکتنین روجاوایه ترکیه سیاست کی غلط لسر روجاوایه an em bêj li ser Sûriye dimeşîne. Eger hatu Tirkiye li gel peywendiyên baş li gel Başûrê Kurdistan heman demê da hewlekî bide ku li Rojavayê Kurdistanê de an Sûriyê de jî siyasetekî nû biafirîne vê demê Tirkiye rewşa wê aborî û siyasî ve gelekî baştir bibe. Mamosta Roşad, dixwazim wê pirsa min ji kerema xwe bi zelalî bersiva hewa bigirim. Gelek caran diben nîqaş lê ser medya civakî. Dibêjin başbûna peywendiyên Başûrê Kurdistanê di gel hikûmeta Tirkiye li ser hesabê Kurdên Bakurê Kurdistanê. Ev rast e gelo? Bêguman ne rast e. Çawa? Dibe ku Tirkiye hesabên wî hebin. Lê hesabên Başûrê Kurdistanê ku peywendiyên wan hebe li ser pişta Kurdên Bakur ev ne rast e. Başûrê Kurdistanê hiç carekî li ser aliyên ku zirar bige Bakurê Kurdistanê tu cara li ser wî astê peywendî li gel Tirkiye dane naye. Lê kemî Kurtiya wan jî heye. Çi? Mesela îro kêşeyên ku li Bexdayê çêdibin di navbera Hewlêr û Bexdayê da divê Herêma Kurdistan jî bizanibin ku ew kêşe di navbera Hewlêr û Bexdayê da nîne. Ew kêşeyên ku eva 2-3 sala li Bexdayê çêdibin ew kêşana bi girêdayiya siyaseta Ankara û Tehranê ye. Kurd kêşeyên xwe zû de li gel Bexdayê çareserkirina. Li Sûriyeyê jî Kurd kêşeyên xwe li gel Şamê çareserkirine yan peywendî wana li gel yek nemaye. Kêşeyên ku hene li Ankara û li Tehranên yani kilîda çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê ne li Bexda û ne li Şamê li Ankara û li Tehranê ye. Çawa dikarî Desthilatê Başûrê Kurdistanê divê vî rastiyê jî bizanibe bi gor wî konseptekî biafirîne. ev zihniyeta çê bûye di nav Kurdên me li Bakurê Kurdistanê gava serkirde yek serokê hikûmetê serokê Herêma Kurdistanê diçe Enqereyê yan ji wê derê têne vê derê ew qas tansiyona wan bilind dibe acizbûnek çê dibe tiştên nexweş têne gotin ev zihniyeta ya kê ew kî afrandiye û çawa îmkan tê de bihête guhartin? Ev zihniyet mexabin heye. Ev zihniyet zihniyeta tenê aliyekî ye ku em dikarin ji wana re bêjin alîgirên PKK, alîgirên Qendîlin. Ew heye. Lê tiştekî li Bakurê Kurdistanê û li seranserê Tirkiyê heye ku em nabînin yan jî ew alî nikarin xwe nîşan bidin yan nikarin xwe îfade bikin ewana jî ne acizin, ne narahetin berawa jî wî kêfxweşin. Heman tişt bi Rojavayê Kurdistanê jî derbas dibe. Rojavayê Kurdistanê de wisa diyar e li vê derê tesewurekî heye ku hemû kes li wê derê ser bi Qendîlê ye. Kurdên Rojavayê Kurdistanê bêkêmayî seda hefta seda heştê wana kêfxweşin bi siyaseta Başûrê Kurdistanê. Gelek spas mamosta Roşad Amedî siyaset meder te her hebî gelek bi xêr hatî. Bi xêr hatin. Gelek mamnûn.